Ja. Wat heb je gemaakt? Phone gaat krijgen. Nee, mijn broer. Oh, maar je hebt die voor gekregen. Ik heb die phone gaat krijgen. LS is, je kan niet in de background. Ons staan hier op het toneel bij een van die keierplekken hier in KwaZulu. Jongman het hier ingestapt tussen die mensen in en 'n dame se selfoon by haar probeer gryp. Maar gelukkig het die sekuriteit hom gesien en ons het hom nou gearresteer. Hy is nou hier agter in ons voertuig. So ons gaan hom nou na die Totaleni polisiestasie vat waar sy dan nou later 'n saak sal kom oopmaak. Welcome to Cops 94.1. We are back in Walvis Bay and I must say Walvis Bay feels like home. Although we do Cops 94.1 in Windhoek and this month we've been in Walvis Bay. I think this is the second time. It's the middle of the month. And soos ons almal dink in the middle of the month we usually think people don't have money. Maar Walvis is besig. Like you saw, our first scene tonight was a guy that went into a club. I think he was waiting for the people to get drunk. Wanneer die mense besopen raak, then it looks like they take advantage of the situation, ended up grabbing a phone, but the guys were proactive. Hy is nou toegevang. They're now taking him to the police station. Let's see what Walvis Bay has in store for us tonight. If you just tune in to Cops 94.1, this episode will be a banger. Okay, your orange light, you only use it when you're in the port area, not on the public road. Eh? Okay, we're going to issue a courtesy now with a warning so that you cannot repeat it. If we find you again next time, we'll issue a ticket. Nah? All right. You don't pay for this one, it's just a warning. Okay, let's go there. Ons staan nou hier by een van die sekuriteitsvoertuie wat ons afgetrek het. Die ou het nou vir 'n geruime tyd agter ons aangery met sy geel lig aan, wat natuurlik onwettig is. Hy mag nie met 'n rotating light op sy voertuig rondry nie. So een van die verkeersbeamptes is nou besig om hom met 'n waarskuwing vir hom uit te reik en hy sal dan nou 'n volgende keer as ons hom kry, gaan hy dan 'n boete kry. So hy kan net soos in die hawe of op sekere persele waar hulle sekuriteitsdienste lewer, kan hy met die lig aanry. Hy mag dit glad nie buite op die openbare pad gebruik nie. Ek weet mos as duidelik. Okay. Okay. Kan jy gou vir ons die oopmaak? En net gou 'n breathalyzer test maak om te kyk of jy enige alkohol in het. Gee jy net vir my die wat ek net die opsit. Okay. Okay. Okay, as jy sien, hy's op 0, né? Ja. Okay. Dan moet jy net gou vir my blaas dat ek sy stop. Wacht, hou net van. Kijk, je blaast net zoals je ballon blaast, né? Je blaast dat ik zeg stop. Zet op je mond, blaas. Blaas. Nee, hè. Moet niet zeggen. Blaas dat ik zeg stop. Ik blaas bro. Oké, blaas. Nee, dat ik zeg stop. Ik moet zeggen stop. Oh, jij moet zeggen stop. Yes. Stop. Dus ik heb net gekomen om mijn shop te komen toe te sluiten. I'll be honest with you guys. Okay. Thinking It's 0.82. Dat is baie hoog. Die limit is 0.37. Ja, ze moet kantoor toe gaan. Waar is Jake? Save. Oh. Wat sê? Alright man, are you alone? Yeah. No, I'm not Okay, we have to go to the office, né? Then you drive with him in his car. Okay, sir. Ja. Alright, ons gaan net gou kantoor toe, né? Okay. Dan moet ons net gou op die groot masjien gaan blaas. How are you? How many? Die wat is hy? Kan ons op praat? Nee, ons kan by die kantoor gaan 3 praat. spaces. Ik wil echt ook over duidelijk wat gebeurt. Ek hoor vir jou. Kijk, ik heb nou toegemaakt. Ja. Ik heb nou toegemaakt. Ja. Het was mijn duty om toe te komen maken. Ik heb Oké. niemand hier kant nie, man. Okay. Verstaan jy? Okay. So ek het net my shop kom toegemaak. Ek hoor en van jou. Toe was ek op pad terug huis toe. So I was drinking at the house. I was buying that at my accommodation. Okay, but you can't drink and drive. That's where the problem is. Yes.
But you, unfortunately, you find you driving, you find you behind the steering wheel, operating a motor vehicle with your alcohol contents higher than the legal limit. The legal limit is 0.37. Yours, 0.37. yes, yours is 0.82. Ja. So, stad nou kantoor toe, gaan doen ons 'n breathalyzer test. Kom ek maak net gou preparations voor ons daar gaan. Sê gou my wat gebeur nou. Ons gaat jou vat met jou voertuig, want jy gaan met 'n Maar wat, collega van ons ry. Financial wise, wat? As jy oor die limit blaas met die op die groot masjien, dan moet jy R8,000 borg gaan betaal. Shit. Yes. Unfortunately hoe dit is. Nou kan ek net gou preparations maak vir dit. Jy kan preparations maak, maar ons gaan ek vra nie baie nie man. Kyk, ek kan julle ook wys. ek hoor vir jou 100%, Ek is om maar 'n shop te set up man en maar ons werk die met ouens wat vir my werk het nou vir my gebel laat ek my key kom haal en dis hoekom julle my nou op die pad gekry Okay. het. Nou Amadila, Can I quickly make preparations just before jy we kan go there? jy kan by die kantoor gaan maar. maak. R8,000 so as dit so is Is wat ek sê, jy kan dit by die kantoor gaan doen. Jy kan by die kantoor gaan doen. soos hulle die key van die kar. Ja, jy kan nog nie verder ry vanaf af nie. Ja. Dan kom ons Ja. Yeah. No. Yeah. No. Kuitane akwaswani nahala kukatila ka. Kuita kwinde ngwata kuita kwafaduka kwa kolwa na akwaswani nahala kukatila ngeka. Oh. Ya, kwafaduka kwa. Kwaya. Kana katingala ma boto ko imudenge. Ndio. Utoni ya mon amejiki na mwenda katoke nyumba. Ndio patikulu ndakachi ngoma kawo. Omara ine kukumane? Hayi. Oh. Ndio. Hayi so usimashisi ngamo ndikunya yo kwanja. Kodde ko haso bisikla ni na upiri kwa mesha ngo kote kikuru nyanko to ya kambirika. Ukamolo. Kilo tengo ska? Magamba. Makwinta lange no ntintule. Oh. Kilo tengo ska? Even though it's the middle of the month, you can see the town of Walvis Bay is busy. You saw the previous guy we stopped was obviously for something else. However, the traffic officer decided to perform an alcohol test and realized he was positive for alcohol. Now behind me, as you can see, it's a vehicle that drove into a stationary truck. According to reports, he lost control of the vehicle and ended up driving into a truck. Oh no, that's the middle van die maand, but Walvis Bay is busy. And I was expecting a very, very quiet night. It's Cops 94.1, like I said earlier, this episode is a banger. Stay tuned to Cops 94.1. It's the end of Cops 94.1. Tonight was the 15th of August. Surprisingly, Walvis Bay was busy on the 15th of August. We expected a very quiet night. However, we didn't have anything serious except for the drink and drive. The gentleman that bumped a stationary truck and he obviously ran away. His car was now suspended and taken by the towing. He will unfortunately cover all those costs. We are indeed impressed to see that even though the town was busy, nothing serious was reported. It's a clear indication that the men and women in blue in Walvis Bay are doing their job. And I must say, I take my hat off for them. We'll see you on Cops 94.1 next time. Where are we? I don't know. Tune in next time on Cops 94.1. And who knows, we might be in your town. Until we meet again.